요한복음 16장입니다. Иохан 16 23절로 24절 23 24 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тэр өдөр та нар надаас юу ч асуухгүй. Үннээр би та нарт хэлье. Та нар эцгээс нэрээр минь юу ч гуйсан тэр та нарт өгнө. Одоо болтол та нар нэрээр минь юу ч гуйгаагүй. Гуйхтун баяр баясгалан чинь дүүрэн болохын тулд та нар хүлээн авна. 23절에 보면 그날에는 그랬습니다. 23 дээрээс харах юм бол тэр өдөр 그날이 언제냐면 энэ тэр өдөр гэж байгаа нь юу вэ? 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 이후에 Есүс загалмай дээр үхээд дахин амьсны дараа 오순절날 성령이 임하신 이후의 이 얘기입니다. Пентекостийн өдрөөр ариун сүнс энэ газар дээр бууж ирсний дараагаас гэсэн. 성령께서 임하신 때를 가리키고 있는 거예요. 아리ун сүнс бууж ирэх үеийг хэлж байгаа. 성령의 도우심으로 제자들은 하나님의 뜻을 깨닫게 되고 Тэр ариун сүнсний тусламжтайгаар шавнар нь бурхны хүслийг ухаарахад хүрж байгаа. 이제 예수님은 이 세상에 계시지 않기 때문에 Тэгээ тэр цагаас хойш Есүс энэ газар дээр байхаа болж 직접 байгаа учраас 예수님께 묻지 않고도 하나님과 교통할 수 있게 됐다라는 겁니다. Есүсээс шууд асуухгүй байсан чи бурхантай харилцах боломжтой болсон гэдгийг хэлж байгаа. 그때는 예수님이 내 이름으로 구하라 이렇게 말씀하잖아요. Энэ үедээ Есүс хэлсэн миний нэрээр гуй. 이 말씀은 무슨 뜻이냐면 Энэ ямар утгатай үг вэ? 자기 뜻대로가 아니라 өөрийнхөө хүсэл санаагаар биш. 예수님의 뜻과 일치되는 기도가 참된 기도다라고 말씀하시는 거예요. Есүсийн хүсэлтэй нэг болсон залбирал бол яг жинхэнэ залбирал байх болно гэдгийг хэлж байгаа. 예수님의 뜻대로 구하는 기도. Есүсийн хүслийн дагуу гуйж байгаа залбирал. 그를 하면 받으리니 너의 기쁨이 충만케 될 것이라고 답을 내주시고 계시잖아요. Тэгж гуйвал хүлээн авнаа. Баяр баясгалан чинь бас дүүрэн болно гэж хэлж. 자기 뜻이 아니라 예수님의 뜻과 일치되는 기도를 드릴 때에 그걸 받으시고 그것을 기쁨이 충만케 해주시겠다라고 약속하고 있는 겁니다. Тэгэхээр зөвхөн би өөрийнхөө хүслийг л хэлж залбирах биш. Харин Есүсийн хүсэлтэй нэг болсон залбиралыг бурханд хийж байж л бурхан тэр залбиралыг хүлээн авнаа. Ингэснээр мөн баяр баясгалан минь дүүрэн болно гэдгийг хэлж байгаа. 요한복음 14장 13절로 14절에도 말씀하십니다. Иохан 14-ийн 13 14 дээр ч гэсэн дээ. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 그러잖아요. Та нар нэрээр минь юу ч гуйсан би түүнийг үйлдэнэ. 너희가 내 이름으로 Та нар нэрээр минь 무엇을 구하든지 юу ч гуйсан 내가 행하리이다. би түүнийг үйлдэнэ. 그 예수님의 이름으로 구한다라는 건 예수님의 뜻대로 구해야 된다라는 거예요. Тэгэхээр Есүсийн нэрээр гуйна гэдэг нь Есүсийн хүслийн дагуу гуйх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그럴 때 하나님께서 반드시 그 기도에 응답하신다라고 말씀하고 있는 겁니다. Ингэх үед л бурхан тэр залбиралд заавал хариулах болно гэдгийг хэлж 예수님이 байгаа. 말씀하잖아요. 내가 행하리니. Есүс хэлж байгаа юм би түүнийг үйлдэнэ. 예수님의 뜻이니까 예수님이 행할 수밖에 없는 거죠. Тэр залбирал Есүсийн хүсэлд нийцж байгаа болохоор бас Есүсийн хүсэл мөн болохоор л үйлдэнэ гэж байгаа. 요한일서 5장 14절입니다. 1-р Иохан 5-ын 14 14절 함께 읽겠습니다. 5-ын 14-ыг хамт уншийе. Бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог бөгөөд энэ нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 그러잖아요. Түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог. 그러니까 중요한 게 뭡니까? Тэгэхээр чухал юм нь юу вэ? 내가 하나님의 뜻을 아는 거예요. Би бурхны хүслийг мэддэг байх хэрэгтэй. 내가 주님의 뜻을 알아야 그 뜻대로 구할 수 있잖아요. Би эзний хүслийг мэддэг байж л тэр хүслийнхэн дагуу гуйж чадна 그래서 үстэй. 우리가 말씀을 듣는 것과 말씀을 읽는 것과 말씀을 묵상하는 걸 절대 게을리해서는 안 된다라는 거예요. Тийм болохоор бид нар бурхны хүслийг мэдхийн тулд энэ үгийг сонсох, үгийг унших, энэ үгийг тунгаан бодох тал дээрээ огтхонч залхуурч болохгүй. 하나님의 뜻을 정확하게 알고 우리가 기도를 통해 그 응답을 받고 살아가야 될 것이니까. Яагаад вэ? Би бурхны хүслийг мэдж авч байж л тэр хүслийнхэн дагуу залбирч тэр залбирлынхаа хариултыг аваад амьдрах учраас тэр байна. 레위기 10장을 보겠습니다. Лев 10-аас харъя. 레위기 10장입니다. Лев 10 1절로 2절입니다. 10-ийн 1 2 1절로 2절 함께 읽겠습니다. 1 2-ыг хамт уншийе. Аароны хөвгүүд Надаб, Абиху нар өөр өөрсдийн бойпрыг авч дотор нь гал хийгээд дээр нь утлах тахилыг тавьж өөрсдөд нь эзний тушаагаагүй ёс бус галыг түүний өмнө өргөв. Эзнээс гал гарч ирэн тэднийг залгиж тэд эзний өмнө үхэцгээв. 아론의 아들 나답과 아비후가 죽임을 당했습니다. За энд Аароны хөвгүүд болох Надаб, Абиху нар үхэж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 이들이 왜 죽임을 당했습니까? Энэ хоёрыг яагаад үхв? 하나님의 규례대로 행하지 않았어요.
Бурхны яг тушаасны дагуу энэ галыг өргөөгүй. 하나님의 말씀대로 행하지 않은 거예요. Бурхны хэлсэн үгийнхэн дагуу энэ галыг өргөөгүй. 그 향로에 그 불은 어디서 담아와야 된다라고 말씀드렸습니까? Энэ нутлах тахилын ширээн дээр байх ёстой галыг хаанаас авчрах ёстой гэлээ? 어디서 담아와야 돼요? Хаанаас авчрах ёстой гэлээ? 번제단. Шатаал тахилын ширээнээс. 어디서 담아와야 돼요? Хаанаас гинөө? 번제단. Шатаал тахилын ширээнээс. 번제단에서 담아야 되는 거예요. Шатаал тахилын ширээнээс энэ галыг нь авчрах ёстой. 그 외에 불 외에는 안 되는 거예요. 향단으로서. Тэндээс биш өөр газраас гал авчирч тавьж байгаа нь болохгүй зүйл. 하나님 분명히 말씀해 놓으셨잖아요. Бурхан гарцаагүй яг тэг гэж хэлсэн шүү дээ. 네, 번제단에서 그 불을 담아다가 향을 사르라라고 말씀하셨잖아요. Шатаал тахилын ширээнээс тэр галыг авчирч энэ нутлах тахилын ширээн дээр өгүүлэх ёстой гэдгийг хэлсэн. 그렇게 해야 되는데 Уг нь ингэх ёстой байсан. 나답과 아비후는 그렇게 하지 않았다. Гэтэл надаа Абиху нар тэгээгүй. 향은 타는데 아무 불만 담아다가 놓으면 되는 거지. Гэхдээ гал арчил байвал утаа суунаглж байвал болоон биш үү? Ямар ч хамаагүй гал асаас яах вэ? 꼭 그 불을 갖다 해야 되는 거냐? Заавал тэндээс гал авчирч тавих ёстой мó гэж. 자신들의 생각대로 행한 거예요. Өөрсдийнхөө бодлоор л үйлдэл гаргацсан. 도리어 그래서 하나님 앞에 죽임을 당했다라고 말씀하고 있잖아요. Ингэснийхээ улмаас Бурхны өмнө Бурхнаар алуулж байна. 이 얘기는 무슨 얘기입니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 오직 예수님을 의지해서만 하나님께 나아갈 수 있다라는 거예요. Зөвхөн Есүст л найдаж байж л Бурхны өмнө ойртох боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. 번제단은 뭡니까? 샤탈 예수 그리스도의 택시시래. 죽으심을 의미하는 거잖아요. Шатаал тахилын ширээн Есүс Христийн үхлийг илэрхийлж байгаа шүү дээ. 예, 예수님이 우리를 위해서 번제로 드려주셨습니다. Есүс бидний төлөө шатаал тахил болж өргөгдсөн. 그 불로만 하나님 앞에 기도를 드릴 수 있음을 설명하고 있는 거잖아요. Тэр галаар л дамжуулж бид нар Бурхны өмнө залбирах боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 우리의 기도의 마지막도 어떻게 마무리합니까? Тийм болохоор бид нар залбирч дуусахдаа бас юу гэдэг вэ? 주 예수의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 우리의 기도가 내 이름이 아닙니다. Бидний хийж байгаа залбирал би өөрийнхөө нэрээр хийдэг юм. 예수님의 이름이라는 거예요. Есүсийн нэрээр хийж байгаа. 우리의 기도는 예수님의 이름을 통해 하나님 앞에 드려진다라는 겁니다. Тэгэхээр бидний залбирал Есүсийн нэрээр дамжиж байж л Бурхны өмнө хүрэх боломжтой. 그걸 우리는 항상 잊지 않아야 되는 거예요. Түүнийг бид нар мартахгүй байх хэрэгтэй. 그래서 우리의 앞의 기도는 예수님의 뜻에 맞아야 되는 겁니다. Тийм болохоор тэр үгийг хэлхийн өмнөх бидний хийж байгаа залбирал агуулгууд нь Есүсийн хүсэлд нийцсэн байх ёстой. 예수님의 뜻엔 전혀 맞지 않는 기도를 해놔놓고 예수님의 이름으로 기도드립니다 하면 그 기도가 올라가겠냐는 거예요. Есүсийн хүсэлд огт нийцэхгүй байгаа залбирлыг хийчихэд араас нь Есүсийн нэрээр залбирлаа гэж байгаа бол тэр залбирал Бурхны өмнө хүрч очих уу? 나답과 아비후의 기도가 될 수 있다라는 거예요. Тэр залбирал бол энэ Надаб, Абиху нарын өргөлтөө яг адилхан болж байгаа. 맞습니까? Зөв үү? 그런 기도가 되지 않도록 Ийм залбирал байхгүй байхын төлөө 예수님의 이름인 겁니다. Есүсийн нэр бахна. 예.